panjenengane Bapak Dr. Andes Haji Budi Mamat Ashari MA diwaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nani Ashari mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami mohon doa restu insyaallah Bani Mamat Ashari tanggal 27 Mei 2024 kloter 58 Jawa Tengah akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Nggih, derek mangani bagyo. Injil menika setunggal anak Dr. Andes Haji Budi Mamat Ashari MA membadali ibunda almarhumah Parliyah. Nggih, mugi-mugi wonten ing alam barzakh pikantuk nikmat kubur ngantos dumugi yaumil akhir. Allahumma amin. Ingkang angka kalih menika Bapak Slamet Sumari. Lajeng ingkang angka 3 Sri Budiati BSCAK. Angka sekawan Muhammad Nur. Angka 3 Siti Komariah. Lajeng ingkang putra mantu inggih menika Bapak Dr. Andes Sutardi ingkang kula wau bawa dandang gula kepiling. Lajeng Indah Cah Nyaningsih sarjana pendidikan. Angka 3 Nurul Hanifah Ariyanti. Lajeng keponakan Saudara Suprapto, semoga menjadi haji mabrur dan mabruroh. Allahumma amin.